Haleluya. Ngoba bazalwane kuningi okubekiwe phambi kwethu. Okuningi kuyayiphazamisa indlela yokukholwa. Isizathu saloko ukuthi umuntu ufuna ukukholwa uNkulunkulu ngamandla akhe. Kanti uJesu akaze ambize umuntu onamandla. Uthi uJesu wonini enikhatheleyo, number 1, nenisindwayo. Ngamanye amazwi umuntu akezi uNkulunkulu engakhathele futhi engasindele. Ngoba into ebalekile ukufika uNkulunkulu kuqala, kufanele kufike kuphonto ukuthi sengikhathele futhi ngiyasindela. Ukuze uNkulunkulu ambuleleke empilweni yakho, akufuneki ke uthi mawusungena ekholweni ungene bese uba nezikhwepha. Ngoba akafuneki umuntu onezikhwepha kule ndlela yensindiso. Amen. Hallelujah. Akufuneki umuntu kule ndlela kaJesu othemba ukugqoka kwakhe, othenga ingcebo yakhe, othemba umakoti wakhe nomkhwenyana wakhe. Akafuneki umuntu onjalo ngoba uma usacabanga ukuthi uzohamba endleleni yokukholwa ngoba uzosizwa umkhwenyana wakho noma umfundisi wakho, angeke ufike la kufanele ufike khona. Kubalekile ke bazalwane uma ngikhuluma lento ukuthi uhambo lisaqhubeka. Abazalwane they are very motivated, baphuma ephasikeni bafuna ukukhonza uNkulunkulu ngale yandlela kade bemkhonza ngayo ephasikeni. Yinhle bazalwane. Kodwa into ezosisiza ukuthi sihambe ngale yandlela ukuthi imithwalo yethu bazalwane konke ukuthi sikunika uNkulunkulu ngoba uma sinike yena indlela yethu yobalula. Hallelujah. Amen. So it's very important bazalwane, bantu abasha bomama ebandla lonke likaNkulunkulu, sikhonze uNkulunkulu at this time, sibheke yena. Umhlabelelo uthi bhekani ezulwini lapho khona umfweli wethe khona. Uma ebhala uPaul uthi uPaul uma nafa naye navuka naye bhekwana kwaphezulu. Ngamanye amazwi amandla ethu bazalwane ngiyako basihlabelela sithi avele endabeni avela kuwe Jehova. Into engifuna ukisho mina ngithi as much as you are motivated uvuselelekile ngenxa yephasika, but ungalenzi iphutha ufuna ukuthi ukholwe ngamandla akho. Ngifisa mina mangabe kwenzeka uzibone ngathi ukuthi akusahambeki le ndlela yokukholwa, be faithful to yourself. uPaul mangabe ekhuluma kubazalwane uthi uPaul sihlolisiseni. Ngamanye amazwi bazalwane ayike into ebalekile masikholwa sihlolisise ukuthi ngabe ngisahamba kahle yini. Ngoba sesama bazalwane sithi sonke sisindisiwe, kodwa uJesu uyakuveza ukusindisa ukuthi ukusindiswa kuyovela ngezithelo. Ukuthi lezi zithelo mangabe ekhuluma ngazo umuntu uyahlala kimi njengoba sihleli nje bese izithelo ziba khona. Ayikho into edinga kumzalwane ukuthi ayenze ukuze athele nokuthi ahambe noNkulunkulu, but ukuhlala. Enhliziyo nami ngisho njalo kuseni ukuthi as much as you are motivated ubuye ephasikeni nomzulu uNkulunkulu wamnandi ukukholwa, ungahambi ngamandla akho. Receive umusa kaNkulunkulu, la uhluleka khona mtshela uNkulunkulu, sihlolisise ukuthi ngisanguye yini umzalwane. Ayikho into wrong ngokuthi ubone ukuthi engathi angisenzi kahle njengomzalwane, ngoba iyona into uNkulunkulu ayifuna kuwe. Ngoba ubuqili bazalwane ibona ukubamba abazalwane. Athi umzalwane noma esasindisiwe uma ehluleka angabucebi ubuqili. Kanti ubuqili ibona lobo esibona njengesithelo sokuqala mhla umuntu ewele esonweni. Ngoba mayembele esonweni usekwazi ukuthi angacashela uNkulunkulu. Ithi zikaNkulunkulu Adam noEva mebedla isithelo bawele esonweni baphuthuma bayocasha. Ungazivumeli ubuqili usindisiwe. Uma kwenzeka uwendleleni kukhona izinto ozenzayo eziphambene nokukholwa, God is faithful. Uma sivuma izono zethu uthi uJesu uNkulunkulu uthembekile futhi uyokusithethelela kuzona. If it happen before sifike ephasikeni kukhona ola ushayeka khona, be faithful to yourself. Zihlolisise njengomzalwane uzibheke ukuthi ngisahamba ngendlela yephasika yini. Ngoba le ndlela yephasika iyona emnandi kakhulu because besibona abazalwane bejabule endlini kaNkulunkulu. Yena into efunekalayo leyo bazalwane. Masifike endlini kaNkulunkulu sithokoze uthando ebesilibona ephasikeni, singasuki bazalwane kuleyo level.
into ezosenza singasuki bazalwane kulo level is to receive umusa kaNkulunkulu. Ungabheki ukuthi ngizohamba kanje kusasa bese ngihamba kanje. Amukela umusa kaNkulunkulu day by day. Uthi uJesu umusa kaNkulunkulu khona usuku nosuku. When you wake up, you receive the grace of God, you walk. When you wake up, you receive the grace of God, then you walk. When you wake up, you receive the grace of God, when you walk. Ungayihambi indlela yensindiso ngamandla akho. Wakwazama uPaul ukuyenza lento. Uthi uPaul sengilazile iqiniso sengisindisiwe. Ngifunile ukwenza izinto ezinhle kuNkulunkulu, ngase ngizifuna ngendlela errong. Ngizamile ngamandla ami. Ngithe mangithi ngifuna ukuhamba ngendlela yephasika nangendlela bengikholwa ngayo ekhathini zephasika, ngathi ngithatha uleft ngawo. Ngathi ngithatha uright ngawo. Uthini kuPaul yini isizathu salokho? Uthi uPaul ngibamba into eyodwa ukuthi enyameni akukho kuhle okuvelayo. Haleluya. Ngamanye amazwi istrength somuntu nokwenza komuntu engenathixo ayikho into enhle ngavela. Ungakholwa ngamandla akho. Receive the grace of God. Imessage yami namhlanje bazalwane is based to the church iloko bengifuna ukudlulisa. Message